aba baragereka batsimbuke mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Tsimbura abarangi, tsimbura abatwazi, tsimbura, kura bakura mu cyicaro. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Murengere kuri Imana. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu Kristo. Ufite umugabo? Oya, Uri umukobwa? ndi umukobwa. Mwana ndeba ni mwana avuye he? Nawe uze kunyandikira muri ntuza urambona sera uze twanyuriza ibintu hano. Iyi ni life kandi nagusengera Imana igiye kugukiza. amen. Mana ishimwe, Mana himbaza. Ariko usange mu gikari wature ntacyo usize. Yego. Haleluya. Amen. Bareka nkakira wa mugabo wari wiyanjuze. Nta kibazo. Arahari? Mana. Haleluya. Amen. Amen. Nanjye banyita Muhoza, nkaba mva mu Burundi. Ndi Umurundi kazi, ariko aka kanya sihundi. Nashimye guterana namwe. Utuye mu Burundi se? Oya, aka kanya sihundi. Ndi mu Barabu, muri Oman. Bakwita nde? Banyita Muhoza. Bashaka sengera musomba. Bani gukiza inyatsi. Amen. Inkize mu izina rya Yesu. Ivuge neza. Imana izinkureho mu izina rya Yesu. Umaze igihe kingana ikiriya? Maze imyaka 6 n'amezi 4. Iyo mikoshi turi kwiwanyu urayizi? Imana yinkureho mu izina rya Yesu. Isi utuyemo ya Karondozi iwanyu urayizi? Yo mu Burundi. Cyaro cy'iwanyu famiye yawe ntabwo bimeze neza. Nibyo mushumba. Udasenze Imana nubwo waba warakoze ukubaka wenda amazu, kuko nabyo ndabona uri umunyamishinga, ariko nibyo mushumba, nibyo ntako ntakora. uriya muntu w'inshuti yawe mumeranye mute? Uwahe mushumba? Ntawe nzi. Nta muntu ukubesha urukundo? Mushumba ni benshi barambesha. Ni ukuvuga yuko urangaye gutya abantu bose ariko munzira, ariko mumbabarire muzamure kandi bunigera ku bantu bo mu iteraniro hano ko nabo ndi kubona ra. Ndeba ugiye gukora ubukwe urumva ubizi? Ndajewe. Haleluya. Nashima Imana cyane, natera haleluya. Navuze impundu na haleluya y'amashimwe. Imana ibume mu izina rya Yesu. Ufite umushinga utaruzura? Umushinga mfite waruzuye, nkuko wavuze ko mfite umushinga w'inzu nayujuje, Imana yarabikoze. Uyu mwaka ndabirangiza, ariko hari yindi nashaka ko Imana inkuriraho, kuko kuvaho maze kumenyera Yesu Kristo ko ari batanga ibintu by'umunezero. Nahisemo ko hari umushinga w'inzu nari naraguze, mvuga ko ushaka iveho, senga Imana ime ibindi bisha, ntunge ibivuye mu biganza by'Imana. Kuko hariyo naguze, niyo nagomba Imana impe umukiriya yigure iveho.
hama nsenga Imana impe ikindi kibanza nubake busha. Hari naho ndangije uku kwezi ndiko ndarangiza ndiko nsoza. Abantu muri kumwumvara none se urumva adafite imishinga munyinjize mu mwuka wo guhugura mujye mumenya icyo muvugira imbere y'Imana. Iyi nzu ntikuveho, washoyemo imari yawe, vuga ko wenda ubona utahishimiye cyangwa ushaka kwibyazaho umusaruro utuwo wari uhari cyangwa se ikaba iri mu mahane. Nsobanurira aho tubona uko dusenga, uramenya aha turi imbere y'Imana. Ushobora kuvuga ngo Mana mukureho iyo nzu ikayihereza uti ndabesha Mushumba sindayishimiye ahantu iri, sindahishimiye ahubwo nagomba Imana inkurire impa amafaranga mw'iyo nzu hama nkuru uwundi mushinga. Ikintu nkubwira muri wanyu kiretse niba ari ababyeyi ubufite ukabuza bububakira, ariko ntuzagire umushinga n'umwe ukorera ahantu utuye, ahantu wavutse. N'ubundi iyo nzira ahantu navutse mu kubera yuko buri munsi abarozi bari kuroga, buri munsi baratambagira. Niyo mpamvu nakuvuga ngo harimo karondoza, hakabamo n'ishari ahantu utuye. Ukamamagara mu gikari tukaganira kuruta uko nacereza iriteranure ureba rigenda. Uraboshe ariko Imana irakubohora. Uri umwana mwiza n'urugo rwawe baraboshe, baravuga ngo gushingirwa. Niyo mpamvu ubona abagabo niyo mpamvu Imana ishaka kukubahora ngo iguhe urugo rwiza, iguhe umugabo n'indyarya barakuryarya. Niyo mpamvu mubwira ngo rumwe n'indyarya. Umuntu muri kumwe nakubwiye ngo ninde, urabwira ngo nta muntu muri kumwe kandi uri kumwe n'abasore bagutereta. Urayo wengemereye mujye mumenya ndagukunda ntago nuko mba mbona mushumba ibintu bitameze neza, nuko mba mbona nanjye ndabibona ko bambesha. Ngerageza gusenga nkabona indoto, nkabona ibintu nyene bitasobanutse. Niyo mpamvu navuze ngo ntavyo mbona kugira ngo Imana imbarire. Niyo wakwabera ukarongorwa n'umukene ariko ufite gahunda bitari izo ndyarya zigushakaho ikindi kintu, umuntu uvuye mu bushake bw'Imana. Kandi murabaza ibimenyetso mukabibura, ariko ufite abarazi bazo, wikure muri ibi, banza ukorerwe deliverance ibyo bagukoreyemo. Iyo mishinga y'inzu nta nubwo aba ariyo ufite gusa, uba ufite ibintu byinshi ariko bagenda baroha. Yego mushumba, hari imishinga refode ayasiremo iri remeni anda konterebo iri menifone iri imbere yawe. Imana igiye kuguhambura ariko nawe uhambukira Imana. Amen. Naremeye kuyikorera mushumba ndi imbere yayo, narayihamagaye. Oh haleluya. Reka twakira abandi. Wowe urafata inomero zanjye urazifite? Ntazo mfite. Yesu ntihagira umuntu uzishyiraho mu bazifite. Zishyiraho uriya mugabo wo hejuru nazishyiraho. Joseph Yesu nashimwe. Nshyireho inomero nahimbazwe nomero purisi 1-602 5-6-3 7-6-3 icishaho ubundi. Yesu nashimwe. Rata iyongeze umuntu wateraga wagira ngo tumwakire tugiye gusenga. Dore minota 30 abasindagarukira kuri uwo ngo abandi dusenge. Bitewe n'iki? Nitwa Anita, ndi umurundi kazi. Nashaka mu nsengeri. Nishimiye guterana namwe, ibindi Yesu aduhana umugisha. Nani gukiza umutwe, hari igihe ugira ibitaro by'umutwe. Nukuri niko biri mami. Ufite ikibazo cyo mu nda? Yo cyane, harandembeje. Ufite ikibazo cy'iserere ahubwo ubona udahanuka ku mataje ngo ukubita hasi uzamuka amataje se ko mbona?
mbonye ugwa hasi bakujyanye nawe ariko Imana ngiye mba ndiko ndagenda ntukamengo notemba nyine nse ndakuzi wowe uranzi umukobwa wanjye uje kangahe ni ukuri ni ningi ya mbere nje kuri live yawe Yesu aguhungisha mbonye utemba hasi bagutwara kuri burakari ko bagutanze sinzi umuntu wagutanze sinshaka kubyinjiramo ujya wiheba ufite umugabo murarana mu buriri kandi ari umugabo w'ijoro rimwe na rimwe ibyo bitero bigutera ndabesha urarotaguzwa ibintu bitajya bisobanuka hari igihe ugira ubwoba umutima ugagutera ukarya ukakeka ngo urwaye puresha kandi nayo niko biri Haleluya 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 Amen Haleluya Yes, I